Pani mongse lambi thinga kan miyam pudi mukta wa view sina tabak atopa measurement atopa measure lai gadra kamai yengbe sai adu ne haise sidaida hen effective oigada ba banna ta ba haitare ko karino mayam khana thol kane poche ko adu na ta pot ai no ji ta smai tawre na haita mai kutak ta haiwi ya pot na te ko si mayam sing asi kai lege na khana ba kai government na tawgada ba tawroi da wari ba ko election da se people gi lari ba pot sing asi akoina kari gum hai ba thabuk si pai khala udragadi Lengak ki lakadu posi de chong effect lak bai gan khalan mangam ba wakhalon hai tare ko hai di tung gi lakadu lengak puri ba kamu sing asida yam chong disturb lak bai ai gan khan ba adum wakhalon ama moi de phone mangam ba hai tare ko gi le di ba kholau sina ko gi le di ba keno sina adu gi potu phone mangam dra di ban lakha toro so ma toro so kesu kana roe ko ma toro adu gi potu he ne hena ko de effect keno oi ba hensel kane ko le di ba issue sida lauri ba ko ne lauri ba kholau sina Marandi democracy si miyamgi leiba mihut na siam balenga ni na semi mihut sing aduda tawriba issue akoina taw hariba thabok sing pangthok targa di sathari balenga asida lakade election na taga lakade mai government gi formation da kari kari ahong ba lakpa yai na taga lakani na makoida ki henba ngam gi kholam sange ko adu kholau du leitradi ban nung tawsu ka su thodona kana roe ko adu gi potugi leiba kano aduna ne akoina mass sensitization the people sing asida kaya masig understanding le again amadugi awareness tawwa corporation darka lai kai gum haiba posi tawdragadi na khoi government si mathang le biya roi ko natraga masigi posi tawya roi ko hana madugi thatan tawwa ngamba madugi punish tawwa ngamba ai khoi gi people amada ka le ko adugi people lu oiba ngamdradi ban taw su ya roi ma taw su ya roi ko adugi people lu khoi kamai ogi dagi haiba poto khoi ai di wakan se khala khala ninge ko adai du dai di wak to honinge ai smai thamse